nkuko wari ubivuze amakuru atugezeho akanya nuko uyu mama yishwe. Byagenze gute rero? Ngo yaraherekeje umugabo we muri kino gitondo nka saa 10 ndagira ngo nimwe ubwo yaramuherekeje ngo umugabo we yari yerekeje muri Kampala kuko urumva yaravuye icyaka. Noneho mu kumuherekeza amaze kumuherekeza batandukanye ngo agarutse nibwo yahuye n'abagizi ba nabi baramutemagura baramwica. Ni umumama twababwiye ngo ni umumama w'abanyabyinshi ushatswe mu Basama. Ndetse andi makuru nuko umugabo we yari yarashatse umugore we wa mbere yitaba Imana, uyu mbese yari umugore wa kabiri. Ndabasuje mwebwe mwese mudukurikiye hano kuri The King TV muri bino biganiro bikomeye cyane turi gukora. Kuva mu gitondo twakoze inkuru tubabikira umuntu wapfuye i Kigali, yapfuye atarwaye, yapfuye urupfu rutunguranye, ndetse tugarutse kandi kubabikira undi mumama, umumama mukuru we ntago ari mutoya, yishwe nawe mu gihugu cy'Ubugande. Uriye we nta muntu wamwishura wo mu Rwanda, we yapfuye nyine. Wenda ibisubizo tuzabibabwira wenda ibitaro bya bitanze, ariko uyu nguyu we amakuru twakire nuko yicwa n'abagizi ba nabi. Ati mu gihugu cy'Ubugande ni mu nkambi yitwa Mucyaka. Reka twinjira muri nkuru bwana munyamakuru, twihanganisha abantu bose mbere yuko twinjira mu nkuru. Dukomeje kubihanganisha. Urupfu ku banyamurenge bisigaye bimera nk'ibintu bisanzwe, kandi urupfu ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu kiba ugatandukana n'umuntu mutazongera kubonana kandi cyangwa se ukundi. Rero twihanganishije abantu b'abanyabyinshi, ngira ngo no mugore n'umunyabyinshi yarashatswe mu Basama niba ntibeshe uko bambwiye. Twihanganishije umuryango mugari w'abanyabyinshi, twihanganisha n'Abasama ndetse n'abandi bantu bose bashobora kubashamikiye kuri uno mama. Ubwo turavuga nk'abakwe biwe cyangwa se abandi nyine abishwa nyine abo ngabo bose turabihanganishije. Iyi ni inkuru y'incamugongo, ntabwo tuba tuyikoze natwe twishimye. Niyo mpamvu tubabwira ngo mwihangane, mupoe kabisa, kuko mwisi niko bigenda, kuko nta muntu n'umwe utazasogongera ku rupfu, niko ijambo ry'Imana rivuga. Aya makuru ameze gute? Tubwireho mu ncamake uko wayumvishije munyamakuru mugenzi wanjye. Nkuko bivuze, reka tubanze twihanganishe buri wese, twongere twihanganishe kuko iri jambo dukunda gukoresha ngo kwihanganisha niryo rigomba gukoreshwa ko nta kundi. Kuvuga ngo kwihanganisha umuntu twese tumushamikiyeho, nkuko bavuga uko twese tugiye kuvuga uriya mumama usanga uko wenda twese tugiye tugirana amasano. Uvuga ngo rero abanyamurenge bose muri rusange, cyane cyane abo mu nzu za bugufi ndetse no mu nzu ngari, twihanganisha Abasama, yari umukazana w'Abasama. Ubwo rero tutaramenya n'inzu iyo ari, ariko mu twihanganiye nuko tumenya amakuru turiho turashakisha tugenda. Nkuko rero twari tubivuze, n'imfu nyine nkuko mubibona, zino mfu n'imfu ziri kuza mu buryo butunguranye. Ariko noneho kuri uyu mumama nkuko wari ubivuze, amakuru atugezeho akanya nuko uyu mama yatemaguwe, yishwe. Byagenze gute rero? Ngo yaraherekeje umugabo we muri kino gitondo nka saa 10 ndagira ngo nimwe ubwo yaramuherekeje ngo umugabo we yari yerekeje muri Kampala kuko urumva yaravuye icyaka. Noneho mu kumuherekeza amaze kumuherekeza batandukanye ngo agarutse nibwo yahuye n'abagizi ba nabi baramutemagura baramwica. Ni umumama twababwiye ngo ni umumama w'abanyabyinshi ushatswe mu Basama. Ndetse andi makuru nuko umugabo we yari yarashatse umugore we wa mbere yitaba Imana, uyu mbese yari umugore wa kabiri. Bari babyaranye umwana umwe. Urumva uwo mugore hari abandi bana yari yasize, ariko uwo bari bafitanye n'uyu mugabo yari umwana umwe. Noneho tukibaza kano karengane abanyamurenge bari guhura nabo. Umumama nk'uyu waruvuye kwerekereza umugabo we, asubiye mu nzu asanga hari abantu bamutegamye baramutema. Ibaze nta kindi bakoze, batemaguye barica umumama.
aka karengane abanyamurenge baba bahura nako hanze y'igihugu nakare umva uwo mubabaro w'uyu mumama kuvuga ngo karatemagurwa umumama innocent. Okay, reka nanjye wenda nkunganiraho bukeya. Umuntu nanjye wampaye amakuru yambwiye yuko yaraherekeje umugabo wiwe mu gitondo cya kare cyane, ngira ngo turabizi abantu b'iwacu iyo bagiye kuzinduka kenshi azazinduka hakiri kare cyane bamenyereye bamenyere kuva kera ruguru nagaza mbona iyo twabaga dufite isafari twagaza tugenda saa 10 cyangwa se habe na saa 9 ngibuka jewe ndumwana muto tugiye twari tuvuye i Burundi ariko dusubiyeyo umunsi nabonye urumvaga n'amaguru urumvaga rero kuva icaka buriya yaragiye nk'ahantu wenda ari butegera imodoka iri bumujane si hafi ni ukuvuga ngo umugore nyine kwa kundi umuntu abyuka nyine agategurira umugabo nyine ugiye mu rugenzi, ntabwo tuzi urugenzi yaragiyemo, wenda bazabitangaza neza igihe wenda cyo gushingura cyangwa se igihe nyine abantu benshi n'uyu munsi ndatekereza ko abantu bari buze kubimenya, abantu bose bari hariya. Gusa nyine uwo mugore amaze gutegurira umugabo wiwe, umugabo arasohoka aragenda aramuherekeza nyine amugeza, wasanga yaragiye kumugeza nko ku muhanda. Agarutse umuntu wambwiye amakuru bwa mbere yambwiye yuko ngo yasanze hari abagizi ba nabi agiye kugera iwiwe, mu gihe ngo yaragiye gukinga kumbe hari abantu bari bamutegereje. Abandi bakavuga ko bamwiciye nyine mu nzira, ariko amakuru wenda reka tuze kubabwira yuko tuza kubabwira amakuru yose baratubwira abantu bariyo, kubera ko murumva ko baracari navuga baracajagaraye baracyari ku bitaro, wenda abandi muri polisi kuripotinga kuri polisi. Polisi nayo ize ikurikirana ikorene investigation, nibarangiza umurambo nyine bayujyane muri muntuze sinzi hariya, ariko barakora autopsy yakwere urumva byanze bikunze bahita bawujyana Imbarara bakora autopsy barebe kubera ko mu bamutemye nimba hari abamurebye biziterambere uburyo ryaje byanze bikunze nubwo haba, ariko kubera ko arakiri ninjoro sintekereza ko ari cyo sinzi wenda nimba hari n'abamukozeho fingerprint ku ntuze nabyo byashoboka ko bashobora kureba bagareba ibyo byose nimba atavugije induru ngo abantu bamwumve, bashobora kuba babanje bakanamuniga bakabona no kumutema. Ibyo byose rero aho bakoze nimba babikurikirana hari igihe bashobora kubona abantu babikoze, ariko mwumve uko kurengana akarengane abantu bari mu guhura nako. Ese ko muragira kuko turarenganira gusa muri Kongo, reba aho no mu mahanga twagiyemo, aho twahungiye ko turaharenganira, n'ubango abanzi bari gukomeza badusangayo. Ibi bintu jewe nk'ibyakangaye mbonye mu gace k'Ibugande baniga umuntu, jewe mfite naje umuvandimwe wanje wahiciwe mu ubwo buryo, aranigwa n'abagizi ba nabi, aranigwa basanga mu gitondo umurambo uraho ngaho. So urumva rero ibi bintu rero biri mu nkambi, sinzi nimba sinzi uko twobivuga, gusa birababaje kandi biteye agahinda. Uwo mumama urumva nk'uyu mupapa kuvuga ngo uyu n'umugore wa kabiri abuze, birababaje cyane. Ntagapfuye arwaye, ngo none indwara yananiranye cyangwa se yakoze accident yindi y'imodoka cyangwa yiki, ako uzi kuvuga ngo none uhuye n'abantu gusa baragufashe barakunize barakwica, nta mafaranga yari afite tuvuga ngo bari baje kuyamwaka. N'ubugizi bwa nabi, kugirira gusa ubugizi bwa nabi, ubugome ndenga nka mbere buba bukorewe nk'uwo mumama udashobora no kuba mu magani n'abanyantege nkene sugwa ngo bana kurya umugabo wari ukuntu yorwana bakamwica n'intambara yanarwanya. Ariko umumama ni kingi bino bintu uyu mumama arambabaje cyane. Gusa dukomeza kwihanganisha abavandimwe nabo bavukana ndetse n'umugabo we cyane. Urumva n'urugendo rwahise rusubikwa, byanze bikunze bamuhamagariye mu nzira aravuga ati umuntu wabagarukira aho ngaho hari ikibazo cyabaye. Urumva iki gitondo ni igitondo gikomeye cyane
twabonyemo ibintu bibi cyane biteye ubwoba. Saa 7 z'ijoro n'igice ureba i Kigali nico gihafiriye, kandi ifu zabo zose ziratunguranye. Urumva kumva ngo umuntu araryamye ari muzima, yari ameze neza, atarwaye, atagiye mu bitaro, ukumva ngo yapfuye. ndagira ngo urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Hari undi mwana The King naramukweretse ejo bundi, nawe nuko byagenze. Wowe uri Buganda, umwe Buganda hano yari mu Rwanda. Hari undi mukobwa wo mu Buganda wapfuye ejo bundi nawe. Uwo muhungu yabaga hano. Ndamubona. Umpeti ngo basanze gusa yararyamye mu gitondo basanga umuntu kwisha. Turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi igoye cyane. Niyo mpamvu ibi tuzatubivuga nkavuga ngo abantu bitonde ibi bintu, abantu bashaka babana neza. Ibi bintu ntuzi n'ibi bintu bacamani bavuga by'ingamba zo kubiki abantu. Reka tubwire cyane cyane abantu baba tukabandi muhamugenda ku bandi muhamugira gute. Iyi si ni saka my friend, sibyo? Urabikora ejo uceho nunda, donc umbwira nk'umuntu nimba hakuvugisha nabi cyangwa hakuvuga nabi hagutuka, then ejo aceho undi asigare yishima ngo cagica kiragiye, n'ubundi yantukaga. Urumva yari umugome. Undi nawe ejo uzacaho n'undi avuge ngo nuko. Mureke tubane muri no se amahoro, turwane n'ibindi bindi by'ubuzima, ariko umuntu yumve ko agomba kubaha undi, kandi cyangwa se dukundane man. Ibintu iyi si murebe undebere nk'uyu mumama, uvuge King, umbwire n'ukuri uvuye guherekeza tuvuge nimba bavuye guherekeza umuntu wawe, then uragarutse bro usanze abantu bagutanze. Can imagine? Nuba ngo abantu bari bamucunze ko bari bamufitiye umugambi, bari bamucunze kuva kare, baragiye barishe. Ni ikintu buriya bazaca umugani. Reka ngucire umugani wenda tuba dukoresha rimwe imigani. Hari umugani uvuga ngo umusonga wundi ntubuza umuntu gusinzira. Nuvuga ngo ibintu turi kuvuga birashoboka yuko wowe udashobora kumva uburemere bwabyo, nanjye ndashobora kumva uburemere bwabyo. Umuntu uri kumva uburemere bwabyo neza ni umuntu wafushije uyu mumama, ni umuntu uvukana n'uyu mumama, ni umuntu ushamikiye kuri uyu mumama, ni umuntu nyine bahuje, niwe uri kumva ububabare, niwe uri kurira muri kano kanya, niwe wumva isi imwikubise muri kano kanya. Gusa twebwe nta kindi kintu twababwira cyangwa se dushobora kuvuga kirenze kuvuga ngo mwihangane cyane. Mugomba kwihangana kubera yuko isi bura ntisakaye, kandi ikimenyimenyi n'ikimenyetso nuko siwe wa mbere ubanjije gupfa. Ni ukuvuga ngo wowe wihebye uri kubona isi yagucanze kubera ko wabuze uwawe, kubera ko wabuze umubyeyi wawe, kubera ko wabuze sister wawe, kubera ko wabuze wa muntu w'ingenzi, wa muntu w'ingenzi. Ubwo turihanganisha hano imiryango, turihanganisha abana biwe, turihanganisha inshuti zabo z'aba bantu bapfuye, kuko ntago ari umwe. Ni ibintu bibabaje cyane umuntu atabasha gusobanura. Gusa nta kundi twababwira, mwihangane. Kumva ngo umuntu arabyutse iyo ari muzima agasohoka gusa umwanya muto kumva ngo yapfuye, ntabwo ari amakuru ntekereza ko umuntu wese ashobora guhita yakira gutya gusa, noneho akaba yapfuye mu buryo bubi nk'ubwo ngubwo. Buriya umuntu aranagapfa ariko ntiyicwe, yicwa rubozo nk'iryo. Muri kino gihe kumva ngo hari umugabo umwe numvishije ejo bundi ari kuvuga ngo kera bakiri abana ngo barakubwiraga ngo uzapfa, ariko bakakubwira ngo hagati ngo y'umupanga ngo n'imbunda ngo niki wahitamo kwica. Ngo abana akavuga ngo byibuza ngo umuntu ngo yandasa. Usibye ko buri muntu wese yabyifuza gutyo. Kumva rero umuntu yishwe urupfu rw'agacinyaguro rumeze gutyo. King, kuvuga ngo umuntu yahunze intambara, ari hariya kubera ubuhunzi, wahunze imipanga, yahunze imipanga, yahunze iyo mihoro, yahunze gutwikwa, yahunze nyine ka karengano habona kuri gwacu. Iwe niko yahunze.
none uwo mumama wagahunze ahuye nabyo naho yahungiye umva noneho ako kababaro ntiyicyo wagiriyaga byari biri noneho ahantu ari kwicirwa n'aya mipanga ari guhurira nayo ni ahantu yahungiye yari azi ko agiye gutura akabona amahoro nimba anapfa hapfa urupfu rwo kurwara cyangwa ubundi ariko atari kuvuga ngo ni ugutemagura cyangwa kunigwa. Birababaje birababaje cyane kandi abantu bose bashobora kuba muturanye nimba ari ikintu cya mbere kiza kitera nk'ubwoba bro buriya bazavuga ngo akabarane kaboneke ni nyina w'umuntu. Nabonye hari umuntu banyohereje w'inshuti yanjye tuyi Bugande Kampala ndamwihanganije cyane barambwiye ngo hari icyo bapfana umuvandimwe nabonye ari umuntu wamupostinze uwo mujamani inshuti yanjye nuko ndaza gushaka uburyo muvugisha wenda nawe araba yamenya amakuru yampe neza hari n'undi nabwiye umuvandimwe uri Kampala wenda hari amasaha turi buze kugeraho tuze kubabwira wenda nimba ikibyihishe inyuma nimba hari icyo abantu bamenye. Urabizi umuntu iyo amaze gupfa cyangwa se amaze kwitaba Imana muri ubu buryo havugwa byinshi havuga amakuru menshi bamwe bakazana aya abandi bakazana aya ariko burya byanze bikunze hari amakuru ari buze kumenyekana wenda nimba abo bagizi ba nabi bafashwe batanafashwe turamenya niki uyu muntu azize. Turaza gukomeza rero tubwira abakunzi bacu ibijyanye n'izi mfu ntabwo ari byo nyine turaza no kubabwira n'ibijyanye na rura rufurgura mu mafilime mu Rwanda turaza kubibabwira byose nk'uko twabyemeje. Birashoboka yuko uri umunyamuryango nyine ufite amakuru yuzuye ariko hari n'abandi badafite amakuru kandi bifuza kuyamenya aribo rero tuba tubereye hano kugira ngo tubabwire ibiri kubera mu bihugu bitandukanye izi mfu kubika abantu kuba abantu barenganurwa ngira ngo nibyo byose tugenda tubikora nubwo wenda ubushobozi duke dufite dushobora kubikora. Kandi the king hari ibintu abantu urabizi ko abantu banamenyereye kuri no channel yacu ntabwo nubwo dukunze kuvuga hejuru y'ibintu by'impfu nimba umuntu yarwaye akitaba Imana nimba umuntu yasinzire gusa akitaba Imana nta nubwo dukunda kubivuga ariko impfu nk'izi impamvu tuba tuje kuzivugaho nuko haba habayemo kurengana nuko haba habayemo mbese kuvuga ngo umuntu gusa araje kihorera wishwe kihorera nk'umumama nk'uyu nta kosa we afite ntaki abariya bakoze jenoside nibo batemye n'abariya bahaba dutemiriye ntago nari mvuze ngo ikambisobanura neza abakoze jenoside bari abahutu bakoze jenoside nibo twabonye ico kitendo cyo gutema n'abari abandi bazarendo bahabatemagura na FRDC nayo niyo twabonye yatemaguye ica abagore amabere. Yego reka turangize ariko kuvuga ngo umumama nkuriya ngo ko muramutemagura bwana munyamakuru aza kunyemera tuze kurangiriza ana makuru hano kubera ko wenda makuru arambuye turaza kuyabwirwa na famiye batubwira wenda n'ikishe uyu mumama kugira ngo tuze kubwira abantu badukurikiranye. Reka tubashimire nawe ndagushimiye twakoranye amakuru mukomeze mwihangane mwese amahoro y'Imana akomeze abana namwe mukomeze mwihangane cyane turabihanganishije. Murakoze cyane.